hadunya sambil paadlaw akhirat. Mapuas din dito mga palanggungan na pag-agama, itukbal ko kanyo insa salam-salaman, halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna amuin waktu sing kita nyo bihayaon pagkabiya amuin laong tabihan nalit tiu-tiu nagpasal sin paglikid palihalan sin sambayang isa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala magkulang maglawi amuin waktu pagpangadya sin kita nyo amuin ha waktu ko mga kauham minit laong tabihan palabi-labi insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab sin aun pa amuin biasin 5 bayaon amuin nahinang singkitan nyo kabiyaksahan palihalan sinamuin pagsual iban sinamuin jawab kulang labi ang kajam isab siya. Pagkabiya laong tabihan amuin duman na kita niyo na iadjas namu maniu tiyo inamuin waktu sing kami. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala misampay sa bihat to mga palanggungan ha agama Islam bangman isab makakawa kita niyo maniu tiyo tiniya pangadjian ikamumpaat sing kita niyo hakabuhi nato muna-muna labi-labi na adlaw susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sinamuin pangadjian sing kita niyo bihayaon kulang labi masimasira kita niyo yariha amuin kitab Sheikh bin Baz amuin pagyanon ad-durusul muhimma li ammatil ummah amuin hapangadjian kahinapusan hapalihalan sinamuin paghidjatul sin tao miyatay. Ini biya na sinagi panagnaan laong tabihan masabot sin kami kapag balik-balikan sin kita niyo palihalan sin tao amuin miyatay na subay kabayaan sin sara maayupot siya hapag ayupot amuin kabayaan sin sara sin kita niyo amuin karidaan paltukutan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay reng haamuin panghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab mataud deng ha mga amuin pagkasaksian sin kita niyo nagkawapat amuin iayupot sila hidjatul sila bukon deng ha mga aturan sin agama sin kita niyo. Aturan amuin gua deng ha pag-agama muna-muna iban atulan nakawa deng ha amuin laong tabihan haway ruun pamandu sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya singud-singuran nasadya ha mga sila amuin tao jahil kakahinang biya na sin mga amuin palihalan sin pag-ayupot at tao miyatay. Yari kita niyo kulang labi bihaon mga palanggungan na mga pag-agama amuin laong tabihan hantang sin amuin pagkubol sin tao miyatay. Aun ini kabtangan sin Sheikh laong tabihan mabasa na tiyo laong nabihan lapal niya al-mashru ta'miqul qabri ila wasatir rajul wa an yakuna fihi lahdun min jihatil qiblah wa an yuda al-mayyit bil lahdi ala jambihi al-ayman wa tuhallu uqad al-kafan wala tunza'u bal tutrak wala yukshafu wajhu sawa'un kana al-mayyit rajulan aw imra'ah thumma yansibu alayhi al-labin wa yutayyanu hatta yasbuta wa yaqihi turab fa illam yatayassar al-labin fa bighairi dhalik min alwah aw ahjar aw khashab yaqihi turab thumma yuhalu alayhi turab wa yustahabbu an yuqal inda dhalik bismillah wa ala millati rasulillah wa yarfa'ul qabr qadra shibrin wa yudau alaihi hasba in tayassara dhalik wa yarussu bil ma wa yushra'u lil musyayyi'in an yaqifu 'inda al qabr wa yad'u lil mayyit lianna
lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Amuyat tuin kabtangan panagnaan sin Sheikh kapalihalan sin amuin sifat hantang sin pagkubul sin laong tabihan amuin tao miyatay. Impanagnaan niya amuin dayang mga laong tabihan amuin siyara kato in palawmun in amuin laong tabihan lunghag sin pagkubulan at umiyatay. Kulang labi mabut pa mga amuin tungaan sin amuin tao laong tabihan atawa in kaybanan laong na malimun in uing kaybanan tumubtub amuin pusod. Sa imaksud yato mga palanggungan na mga agama Islam amuin mapalihala in amuin tao hikubul yaon miyatay di gumawa laong tabihan in baho niya iban di siya amuin abutan makalut sin mga ngalut biya na sin amuin mga kahayup-hayupan. Atin niya bihan amuin safety in tao miyatay pagkali kaniya bihat tulong tabihan in amuin takdilan kulang labi sinamuin laum sin kubul. Mapuas dahin dito amuyat to inamuin laong tabihan siyara kato sin sara in subay hikubul in tao miyatay. Angkan na aun dahin mga hadis sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihfiru wa awsi'u wa a'miqu. Amuin dia akan dito sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subay kalian laong tabihan bang hikubul subay siya kalian paluag-luagon iban laong tabihan palawum-lawmun amuin biya na singkabtangan na tukaina amuin malapas in tao hikubul dahing mga amuin laong tabihan gumawa in amuin baho niya iban sin amuin di siya makalut sin mga ngalut dahing mga amuin kahayup-hayupan. Wa an yakuna fihi lahad min jihatil qiblah. Tiniya bang siya kya kalian na subay siya hinangan lahad amuin laong tabihan habahasa tabi lahad day sabi namuin pagtawag amuin kumali kaw tiyo-tiyo amuin kabutangan sin tao miyatay pagyan day sa lahad di kato dapit siya amuin pakiblat. Angkan na ini aun day sa kabtangan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong niya biyan al-lahdu lana wasyaqqu li ghayrina. Angkan nin agamatan ni Islam mga palanggungan na mga pag-agama Islam in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agamatan niyo sambil papagkubul nakawidda dayng hakatan. Biya na sin nasabot nato haydoon hadis sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati niya in lahad habiya ka ato muslim in syak amu in bukon mga sila muslim amu in kalian sadjak matu diritso inya to bukon dayng mga amu in ummat muslimin. Adapun in paghinangan liyang laong tabihan in lahad din liyang inyan dayng mga amu in laong tabihan muslim. Akan ning kataan muslim in pagkubul kaniya in pagkali kaniya aun liyang niya. Adapun in dukaing diretso sadjabihan. Ni piawidda dia akan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dayng mga amuin pagpawidda habiya ka ato muslim hadukaing agama. Angkan na mga kataw tay manguran na mga pag-agama in agamatan ni Islam sambil pa mga biha ini in kalagihan sa jakato taniyo humati kaniya iban makad bang unuin pamandu kato taniyo sin agamatan ni Islam. Biya na si mga bihay ni hati niya piabidda kita tuod dayng mga laong tabihan
kaibanan. Nasubay hinangan liyang in amuin pagkali sin kubul, dapit hati niya tampal mattu pakiblat, mangiblat siya. Wa an yuda'al mayyit fil lahad ala jambihil ayman. Demikian in amuin mayyit yaun bang siya hibutang na mattu paliang yaun, palau kubul mattu paliang, pakirun siya dapit siya mattu patu'u. Pakirun siya hati niya dampal patu'u. Imbayhu niya harap matubian long tabihan paamuin kiblat. Artinya dayang mga kabtangan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kita niyo Muslim in pagkiblat natu dayang naman habuhi sambil pakamatay. Pagubos long nabiyan wa tuhallu uqadal kafan wala tunza bal tutrak. Demikian amuin long tabihan puklasun inamuin hukut sinamuin kapan yaun wala tunza bal tutrak, di siya manjari igun, pasaran mo na sadjabihan siya, hubaran mo sadja siya, pasaran mo di mo siya igun. Wala yuksafu wajuhu sawaun kanal mayyit rajulan aw imra'a. Demikian mga palanggungan hapag-agama, di mo na bukisan in bayhu sinamuin mayyit yaun, sibu dayang kiaunan niya usog atawakan babae, di mo na siya bukisan, di mo na manjari hati niya bukisan biasin paghinangon sin kaiwan. Diretso na tulong tabihan ni kubul, puklas mo sadya namin bagot niya, sa di mo siya igun, pasara mo na sadya, damikian inamuin bayho, di mo siya ukawan, sibu dayang kiaunan niya usog atawa laong tabihan babae. Nadugaing inamuin kahalan sinamuin mga sila muhrim, amuin miyata isab inya tulong tabihan halom sila ihram, dugay niya tu kahalan, tinya di sila manjari amuin long tabihan, amuin inusog, di manjari tinya tabunan inu. Bang sila muhrim, ini ni amuin long tabihan bukun sila sabu halawum ihram. Thumma yansibu alaihi labin wa yutayyanu hatta yasbuta wa yaqihi turab. Iban butangan siya long tabihan dingding hali. Dingding hali. Hinangan siya bihan dingding hali. Inamuin tau long tabihan inamuin dito haliang yatu hinangan siya dingding hali. Wa yutayyan hatta yasbuta wa yaqihi turab. Artinya hinangan mo yaun amuin long tabihan lupa basa umusin amuin tubig supaya umagpang mattu pa dingding hali inamuin lupa yaun di siya magkatugtog hatta yasbuta wa yaqihi turab. Amuin di siya kasuran mattu sinamuin lupa, amuin di maka hulog di mattu di mahulog mattu inamuin lupa palawom sinamuin liang yattu. Hatinya amuin makakakaw lupa amuin biyabasa mo sin tubig long tabihan amuin di siya amuin imaagpang na siya yaun, ubos ipikit mo mattu tabunan mo katanin among biya mga lawang-lawang atau sinamuin dingding haliyat tu kuha mo dito inamuin lupa biya amuin himuhukot siya. Imaksud dito hasupaya di makasud mattu in bakunbun in lupa mattu pa amuin lawom sinamuin liang yattu. Pa in lam yatayassar labin bi ghairi dhalik min alwah aw ahjar. Bang saupama laong tabihan wayruun yattu amuin di ko makaka amuin pag-anun dingding hali, amuin dayang ha pag-anun labin, misan siya atinya manjari kahoy inusalum mo rito atawa batu laong tabihan mga pasagi atawa digpi yaun. Imaksud dito amuin di makasud mattu in laong tabihan in lupa palawom sinamuin liang yattu. Tumma yuhalu alaihi at-turab. Pag-uusat to ang pasyabihan amuin laong tabihan tabunan na mattu sinamuin lupa. Wa yustahabu an yuqal inda
dalik bismillah wa ala millati rasulillah. Amuin bang siya tiyata amuin yatto na kya butangan na dingding hali, butangan mo na siya panagnaan sin amuin lupa at tukatan sambil amuin tumagna na magtabon. Bangkaw magbutang, bangkaw lang tabiha magbutang sinamuin mayit matto palom sin kubul dahing hamanga amuin susug-sugon babasahon amuin biasin yabay ta dahing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ala millati rasulillah, riwayat tukaing bismillah wa ala sunnati rasulillah. Amuyat tulong tabihanin babasahon sinamuin bangko magbutang sin amuin taumiyatay palom sin kubul wa yarfa'ul qabr qadra shibr. In amuin long tabihan bang naubos na tiyabunan in amuin tao long tabihan mayit in kubul yaun atin niya pataas-taas musadja ring haamuin lupa amuin piyagkalian karya salisya ganta mga hangdangaw yaun supaya long tabihan kakilahan kaingatan alamat inyaun hati niya kubul supaya intao pagmartabatan pag hati niya pag-ihtiraman amuin di siya giikan di siya amuin long tabihan amuin hidjulun matumari tinya pangilahan inyaun kubul wa yudau alaihi hasba intayassara dalik wa yarussu bilma. Demikian amuin butangan isabsia long tabihan biak mga batu-batu yaun asibi biak mga kalang-kalang yaun intayassara dalik bang atinya aun kabakan bihatu wa yarussu alaihi wa yarussu bilma. Demikian amuin asakan siya sinamuin tubig. Maksud din dito amuin long tabihan supaya humutkot humukot inamuin lupa magbalik biya sinamuin kain na tagna. Bukun niya tulong tabihan amuin lamod impag-asag sin tubig yato biya sinamuin pagkabiaksahan sin dikato atin niya inyato long tabihan amuin lamod dahil nga amuin pagkubul aun susug-sugon inyato ay roon. Imaksud dito amuin mga palanggungan na pag-agama imaksud dito amuin hasupaya hinlupa humukot magbalik at niya mag-agpang magbalik kumutkot siya magbalik biya sinamuin kain na tagna magbalik pagbiya kain na tagna kan nato at niya asakan sinamuin tubig bihanin amuin katiluakan sinamuin piyagkalian long tabihan katiluakan sinamuin lunghag sinamuin kubul hindi kato dahil mga amuin hinang sinta ubukon haatulan at niya taitian hatungod sadya sinamuin alamat hibutang biya pagtawagon long tabihan sundok. Amuyat to maksud din dito mga palanggungan na pag-agama kabalikan sing kami amuin butangan mo in biya mga kalang-kalang atau batu-batu sibi-sibi inamuin babaw sing kubul yaon pataas-taason mo dahil hamuin tupad sin lupa piyagkubulan niya to hapanagnaan mga ganta hangdangaw supaya kakilahan niya un kubul iban butangan mo batu-batu yato supaya amon long tabihan di siya makalot si mga ngalot tiyo-tiyo sadya. Demikian apa mo siya asakan sin long tabihan sin tubig. Pag-ubos yato long na sin syekh wa yusra'u lil musayyi'in an yaqifu indal qabr wa yad'u lil mayyit. Demikian siara hamanga sila amuin nakaagad nagkubul amuin timindog sila doon abukon ni sa amuin kid sim kubul yaong katan imaksud dito mangindua hatao miyatay amuin di siara hamanga sila amuin laong tabihan nakaagad naghatod pakubul in mangindua sila dahil doon hakubul yaon na muna tampat halukal amuin dito sila piyagkubulan intimidog sila rin doon mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayuan nila dua intao miyatay
tinya mangayo sila pa Allah subhanahu wa ta'ala dua hatau miyatay yaun inbang mayan ampunun biya sa paratiyat tu in mga kasaan sin tao miyatay yaun tini ampunun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasaan niya manahut maaslag kaulungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pangayon mo siya amo in dua bang man siya malapas da dahil nga amo in mga pangasubo alom sin kubul iban pasawahon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kubul yaun iban paluagon kaniya duahan niya namo in tao miyatay laong tabihan sa kabtangan sin Sheikh sugpat niya lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ida faraga min dafnil mayyit waqafa alayhi sabab in kaunan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo in bang siya magpakaagad laong tabihan magkubul in kaunan niya bang ubos na amo in kiyubul matto yatto na halawm kubul inta umyatay ubos na long tabihan waqafa alay timidog siya roon hamuin ha kubul yaun tiniya mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala apa siya namung long tabihan in sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al amuyat tuin kabtangan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam piamung niya hamanga amuin katan na kaagad dahin doon pagkubul yaun sabda sin junjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong nabihan istaghfiru li akhikum pangayo iniyo kaampunan intay manghud niyo amuin yaun halom sin kubul amuin kubul natu ini bihayaun was'alu lahu tasbit pangayo iniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan amuin pahuguton in panindog niya amuin laong tabihan di siya pahuguton siya sin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu al-an yus'al sabab laong na hawak to ini napangasubuhan na siya sinamuin dua malaikat bukun ini biya sinamuin pagkabiyaksahan sin tauri kato amun long natulkinun ini pangasubuhan hindu amurayng hababaw sinamuin long tabihan sin pangasuhalom sin di nato magmumpaat inta umiyatay in kasabunalan niya balhajat siya at aubuhi ini amuin kabtangan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampain baita kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hapalihalan sin tao halom sin kubul na misammu siya unuhun wayroon na turi na siya wayroon na palsug patantayban sin siya amunlong ta daho magbisara makasamungway na sabab in pahati kato taniyo sin Tuhan na tu Rabbul Alamin parman ni tad'uhum la yasma'u du'aakum bang atinyabang mo sila tawakon long tabihan idato kadungukanin amuin panawag-tawag ta kanila in pangindo at kanidi diato walau sami'u mastajabu lakum iban misan saupa malong tabihan pianaw piag saupa masin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kadungukan mastajabu lakum di na sila makasabag wayroon nato kanen Allah in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbeta di bukun magtulkin hatao amuin buhi yaun pakaniya inamuin kabuhi maniu tiyo amuin yaun na kaniya alamat in siya mapatay na amu atun tao pagtulkinun sababin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun hadis ni hatungod sinamuin tao palihalan long tabihan sin pagtulkin atiniyalak kinumautakum bila ilaha illallah yato hadis kabtangan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiniyatulkinan niyo in tao amuin tulkinan niyo in tao mapatay na daing kaniyo amun song na mapatay
yaon na kanyan alamat sing kamatay, ipatulkin, papatumtum kato, pabaitaan kato, paakaran kato, sinamuin kalima, la ilaha illallah. Sabab may tayat to, mga palangungan ng mga pag-agama, la ilaha illallah, sabab aun kabtangan hadis sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sabab siyu indeng kato in kahinapusan kialabtik sindila niya la ilaha illallah, makasud siya surga. Amo natin kalaguan niya. Angkan na in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yag ibut-ibut niya tuod, ipapatulkin, ipapatumtum, ataw amuin yaon na kanyain alamat sin kamatay, sin la ilaha illallah, sabab bihato na mo yung kalaguan niya. Dakala aun pachan si manusia, amuin makasud siya pa karidaan, long tabihan pa kasanyangan, pasulga sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Misan hindi long tabihan haatao amuin miyatay na, in agi kato tanyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papangayuan dua. Nabukunin mga dua aray hindi amuadja imbiya mga kaya pagwakilan, long tabihan, biya sim pagkabiaksan, hindi kato akan nabangin kita, di kita niyo magbalik, paamuin sara, iban pasunnat, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahing hawakto pa wakto, makalayo tuod kita niyo ray nga amuin pamandu, sin agamatan niyo Islam. Makalayo kita niyo ray nga amuin pamandu, sin agamatan niyo Islam. Ampain kalagihan di, subay kita niyo makad, amuin pamandu sin agamatan niyo, iban amuin baita kato taniyo, sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labay ray nga amuin kaul niya, iban sin piil niya, bihan inamuin long tabihan hantangan mga palanggungan na mga pag-agama. Inini, biya na sin agi, bang dia akan kato tanyo sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na kahinapusan long tabihan, ingkatan maghatod, dahing ha mga siyara, in amuin mangin dua siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hatay manghud niya, amuin yaun kiyubul. Sababi niya tudaakan sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum, pangayuin niyo kaampunan, intay manghud niyo bihaon, ibang bangman pahukoton, impanindog niya bihan, sabab may tayat tulong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyayaon long na bihan, pangasubuhan siya. Nainyat to mga palanggungan ng pag-agama, ingkalagihan, waktu yaon, nasubay marawin amal sing kita niyo rin di hadunya. Sabab, bang bukon marawin pag-amal na to, na mahunit kita niyo makajawab, sinamuin pangasubo. Di magmumpa at inamuin long tabihan, biya sinamuin hinduan, kaw rin hababaw sing kubul, bangkaw asubuhon, hisuyin Tuhan mo bayta ibihayin, bangkaw asubuhon, hisuyin Nabi mo bayta ibihayin, bangkaw hisuyin unin araw mo bayta ibihayin, ito di ato magmumpa at katan. Amo natin bayta kato taniyo, sin long tabihan, junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkahopuan niya mga palanggungan ng pag-agama, in tao miyatay, misam mo unuhon, wayroon nabihan long tabihan, amuin makarungog singkatan, misan siya makarungog, di dato makamumpaat matukan niya. In mahuli mga palanggungan ng mga pag-agama, kulang labi patubtubon namun asadya, dahil dito biya nakahaba na biyan hati ko, in waktu sin kami, insya Allah subhanahu wa ta'ala, sugpatan na tuman, kulang labi, amo na sadya yato, patubtubon namun asadya, dahil hindi haamuin nakawa na to kain doon maniho tiyo, magmumpa at yato kato tanyo, dahil hindi naman hadunya sambil paadlaw akhirat. In mahuli, itukbal ko magbalik in pagsarang sukol kanyo katan, amuin yari biyaw na tiranan, timurungog, timatayngog, kimikita, sin programa, sin amuin kita niyo,
nabangsaw pa maaw mga kabtangan namo dahil dito wala imamu inya to kamu sadya nabangaon imamu inya to baha taupik iban amu yatuin kawaun pangakaran sing kita niyo wallahu ta'ala alam kahinapusan niya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.